nkwan ho a yo baby a wo bo game ho baby a wo hwe ball wo de TV akobo ho na wo yi ball na wo hwe yo baby a market nipa hia adwuma ni bi ni ho se meko ekogina wa kan Yankopon na sem na ma twe akra no God Bible say yenko wiase afa na nyina yenko kasa mpa no nti mekogina na me kasa no a dia mmanya no enye se obi o ma asam ne bewura no asam ne wura na amono ho no ade bia okoye na na niam bia waje di nti a otusa na mo no obetwe no afi no de no ama Kristo nti eye adwuma ne benin se masom mabra me ho ase maye nia Yankopon e wohwehwe se meye misuban ya e wo se mehwe Yankopon na asem no na metwe me ho fi sa niam ni na e kamya yesese ye hwe Kristo ni gidi mi ana obi o gidi na ni na no ho konkron no e ka ho e ho konkron no ni nchemo ntse ubisa me ana ho konkron ni nchiremu ne se ho konkron ba nipa so a nia nipadua ntumi ya no konkron betuma aboa ama waye sabe yen na ya da yaso dae Joseph dae yaso dae yawo dae sonfo bebre e wo Bible mu en se nkonkron no boa wo bompa ya bi a me kwase wo me bompa nkakra no se ni bedua na ya week me bompa nkakra se o bia me bobe wana ma akwada na ma rest ana ma edwuma ho but me ni baba me hoso no na bia ba yetre me se wana wo nti bia ma akọ bompa be ma akọ me bompa be 10 o'clock di mi se bia 11 bwa mapu at me ni baba mo no etuma abwa be 3 o'clock ansana nti nkonkron ne ye sunsun bia eba wo so a etumi de wo ye nioma e be share ade ni mi ti me so kakra metumi a che o Apostle Bolonko. Mama. Konko. Oya wana. Sana pese wo. Oya onipa. Nipa be. Oya nipa oya I would say what can Genesis woman or say na Onyankopon the form not here and the nipa. Na owie ye no ohome enkwa home e wo nipa. Sa me fra wo say Sister Akosia na sa wanje so a enkwa home a nyame de ku mu e ma baye okrati asefo no efiri wo na efiri mu kwasa abaka wo nete no nete so nkasa enti ye kan se honhom a onyame de ku mu no eno na ma wo kasa to wo sa wonante wo ye nya wo ye nyina sa honhom ni ne wa kasa so wonni fa eno no Yankopon na kasa hu se obi bagine di na obeye ne ba de ba ma obetumi ne na kasa ene honhom a odi begu onipa ne mu na onipa no etumi ehunu oni nyame na wetumi ne na kasa se ugini di kraye honhom foforo ho san sa pepe ye kan asemi e wo asomafo ma ne tie ye baako yima ye nwotwe na ye hwe se e de ne sunsun no na de na oye Acts chapter 1 verse 8 I say namum Sahum konkon nya ba mo so a obenya ho that is 1 2 na maya dance o ba ba yo dance ni Jerusalem o de be chinchi eni Judea ni Samaria de akopem asase anano ho sunsun na obi ntumi nye sa niam bra sunsun no enka no ho eti wo ba ji Yesu dia ese sunsun no so eba na honhom be na Paul de ma Corinthians so mo kwapra ya kan ya eno na Paul bisa Corinthians for said mo ji Yesu dia mo nya honhom konkon ya na ehunye o
obi tie bi obi a oye Kristo ni bia waji Yesu Kristo din edi na obo Yesu din no ese onya honhom ne we ene no honhom kronkron no ene honhom kronkron ose menya honhom kronkron na ene den odo honhom kronkron bedi ka che so yo nipa so Paul de ka che say etimi ma we ye the unbelief ene ma wo to me ene na make kan che se honhom ne aye kan wasam wonya bia de tem se obi anya bi no se wonya bia so far for kan wontumi nya hwe se what ya se na mo se wonya nya bia wo ya osem pakani o se na honhom de bom so mo benya hoden edi so obi e Kristo no ne honhom konkoro a me be kan pains oni ahoden ade bi o ya de honam na eye ese onya honhom no na honhom no aboa no honhom no aka no ho Yesu e koro no o se me njanka na me kwa me so chirigirafo ama naba me trust see me papa na afiri mu onyame ma na be papa ntan ba me ma me de ho enti sa wo ya ma de bi na ma me gina na wo di ma taw kasa wofrofa me ma me yem be hye no obekasa ana wo di bi bo bi premier once me ma me trust obekọ police station court report sa papa bi de ade abo ne ba ma owu ya be chiwatu enti se wonya abaye onyankopon eba bra obagye ne di no na o ma otumi na obaye ne ba se wonya ne ho wona se se a me ma fra me papa me din bra ko fi no me wale ya me wo ma no me din na asesa eja sunsum abewura me mu nse se fra me eja so atiase na bra me wonji Yesu ndi ya no ho konkon de woni ni ase oni wo mu onwa wo bibia mu na wonya abaji onyankopon ba Yesu Kristo din ni dipe na sese honhom no so wonsaka e ka fa se wakota torchlight na ode bola life kofi o shine so e so kwotwa battery wuram woni battery no bumpa na so to obi en fa de bube fus da no da so hwe me so sa tumi bia be wuram what I said tumi bia be wuram enti se tumi na be wuram na boa ma wutumi ye wade nyina enti sonson konkono ye onipa so obeka ho a o kasa ote me wo kire sunsun konkono atele be ya na asofa ya asore ya bompa ya mobi na ye musa pa ya kwa mobi no ohia se obi baba boa man baba no bedi mo ya fra sunsun konkono fonsa kano manen sore Yesu di mo manen sore bo se bi pa no sunsun na manen sore e jina na naso enti so bi hwe ya na so oni won konkono a tunfo nde so hwe sunsun konkono anya sa onye Kristo de papa Apostle Paul say yehwe Paul die ya bibisa apostle Eboya already any o see Paul de ne sagu won so na wo sha se eka kasa huko eno so ade ne we na chese mji Yesu Kristo dia ye chenchene twan se me kasa foforo na kasa hodo ayo medasi kasa foforo no biti se tons anya chenchena se nyo bia no tumika because me nyo bi ananti mbe bebre be 15 years ontumika tons obi fi baby oba sorry obon paman se eyadom a oyankopon de che ese tons kapa yadom ya oyobi a no betumaka obi ma wo ye ne dan ontuminka yes ya chro a watchon tumini me wo sua tumini but erade de fisoro manwa bible ka se so wenfem fisoro amanwa ntumi ya hohwe nti kasa foforo no se erade dom no de chawa ubetumaka ene ne tumi wo but nyese ni bia anase nyobia mamenka ne sa nyobia no benya nyobia na da adoma chede no onye bi aha nti ne awenya no untumi nkwase wo kosua patawati mamenka nas aha se de ayeka no nyame bi obi ani wa mi obi aso yame bi obi aso omi obi ani obi oma otumi oka tons no otumi kirase obi su tumi ka otumi kirase ya wa gift no osoro bia na ne de se de ameka ne first no nti tons no obi oma obenya obi oma onya aha sanat na apostle ogoma me bisa wo babaji Yesu Kristo din ko de sanka won konkro no Paul de se gu
going to force a buy. Then I was my days with you, whatever. I was a man, I was some patch. Men condemn or suffer for say, near all kind of men and yard. They said they go to protest. No, what's there not going to percent is much agony. A higher way, also can near be and none not boy young may to me near ye. And so I have a use me who's room. Ain't it a dear ma you would say, Yam I will move and say, what casa casabia? I didn't make casa. It's in our say, Paul beside one said, what the issue with you? I no, sir, when you're home, I was saying, you didn't possibly be so wife, and I say, you mistake. Would not one demon a bomb was to say, no, so you're when you're super one. No, say, no, so yet, but still, we here will be. Now, the among here, I just have a one. And also, the say go on so, when you know, home concron, and was shas, yes, said, or cancasafro. Was shas, yes, said, or cancasafro. So because of the young home concron, there might be so young concron, so I can't say for me. Because Papa, I can't tell you, not for my son, pa. And I can't tell you, or no, no, from Messafo. Now, concron, the Biamo can be a bumpy lake, Darabas. I mean, can do some damn so they be an American. I did be a sassy soon at you, or the people for soon about me. What I said, no way, because I'm a medium. Bosom Cono, no more fruit. I better soon say about Ghana, no, be sun free, Nassy, and by Ghana, and can be no Ghana, but the year with the number of I don't think. But in the year, I was so crying when I did I want to make that, when I'm gathering, when I'm some tell a Saturday, make them now cry. It's a baby sweet. I was say, I want to know that child. A baby son and says, I'm amazing from also. I said, through, we cook for so much. I know you need pay. And I'm back Ghana, and I'm a brother Ghana. My back Ghana, I say, what to pressure could I say? And I'm a demon can come and sit for your dinner and never do Caswa and do Caswa, cry and a bear. And never cry. So, ain't it? Say, may I be no, we don't say I be near. Then I remember saying, yeah, because I'm a country. My guy be also a green. A patch of Benene Yarding. Benene Yarding because he said, say, on Concron Bauswa, and Yaton spend over to my own cartons. Oh, I can't that. I say, you were quiet. Obuomo, ya onya Concron, but to Shiadi. Yamia Sam, Onyantiase, come up. Obi me hu aba be nko twenkyere me na na ko twenkyere so de se go won so nyina kan kasa foforo ana masa ko to acha se na wonya ho nkonkron no anwade ba won so ana wo sha se wo kan sampa won na wo kan sampa ana che se wo ne ba usa utimi kan sampa untumi so ya enti kasa foforo asampa ka ya kasa so bi kan sam kire obi a oka ayasam kasa na okasa kire no Homo by my casa. What I said, and also this was if you mistake and Capuan can answer, but I got a yarn. That's you said a casa. But my all patch and said, we now are cartons. I had a menti arsenal. Said, and I sang a dress of a young gongo. Obi cartons, it is not just on young gongo. Now we are just when you're. Sai be na chese wo ya ho kokoro. Oh ebia ma je Yesu edi menya ho kokoro mitimi ka asem no. E ma obi sakra efe ne boni menya ho kokoro. Onipa nkasa. Nipa kasa. Se ho kokoro yo nipa de na nkasa. Enti e by force say menya ho kokoro wa say na wo obi na wo akola na nkasa o ye de. Dabi eyo by force say me wo obi menya ho kokoro wa say me ka ton. Wan so yo nipa de eyo sese wo akola e so kasa. Wan kasa o yale. Sakura na nkasa. Enya me le o fe ne emu. Sakura na nkasa. Awa akala we 10 years na nkasa. Enya mu. Asama na okay. Ito unya ho na so kasa. Na wo kasa kire no so fo otume ka cha ho ko so. Ho ko fa saka no. So ati. No de saka no. Na onyo ni pa ko bati. Enti wo kasa kire no to. Ono no obaten wo on kasa kire. Enti esesa o kasa na ye hu se sunsun ya. Confirm cartons now. Also, or Casa Oka. No question. My question is soft now so them money nan or cartons. Obi Bandra. Obi Banne.
the Obandra, Madame Sakan or cartons. Wonyina. And I'm a children, and your money, many you are and your money. But a year, a gallant team said, some woman have a woman. I said, it's at chapter 1, the seat was not said. Not just a year by an abba, not say or bad dear. So because a man not woman dear, the other man who said, when you're home, a casana or come. But that's what I said. Until Pentecost done toil. Acts chapter 2, verse 50. Or Sana Pentecost done toil. No one in share of Apple. No perfume, a woman can say between. Na o jata chira ma be sisi won na tifi na wo hyase wo kan kasa foforo san ya chira se Yesu asem o kan abem wo nya honhom no na honhom no kasa wo ho a wo kan yebesi bo yeba so honhom kronkron kasa hodro ene kasa foforo fi se yese ye wo difference bi wo e ba no kasa hodro ene ba no kasa foforo difference apostle ebodon kwa na say oba ha bia protest ana obechi alo kwa na meka muntima asiese tie fontima asiese no kwa na chat to ama and their program ya me de be chat to and their program no ne se na me share yetiefo na baby bia obia time no so say e be hia asem na ntwemme ne TV se de be tu obetum wa ti asem no na wafa the Bible say yanka ya bofo another boniaba ntinde ya egusu eye tiefo ni ye nyina ntina ye hwenhwen asade we ama ye tum ye hu no kre no cause nne no bebre tugum bebre jaigum but se hu no kre na obananti no kre no watu no kre ho anamo ne dasi apostle bodonko Onyankopon a wi ase nyina ya wode ya me da wase se wa ma yen so sa kwan ma ya betena efidikasie yi so na ye kire etiefo wo ye mobo na boaye ye the station e hye wonsa ma otumi ne wa ho odene enye kese na fa etitiriw ne aberpofo bra na wo meso station yi mo na wo mmoa ye de wakoa odifo antwi e hye wa urade nsa ma ne ma nyina anye yiye na yere ka ho na ministry urade ya de nyina ya da wase edwonefo isha wonso urade boa wo manije akomatayem enye wo hodia bitia makonta wo na barata ya minshira meyere obapa Rose donko ya minshira hands of God prayer ministers of nyina hello amen amen abusiafo ha na di besi obi edi na dwentwe efa so edi pae we ana o kire se apostle bodon ko de bi oba ha no ma protest ana betwe na kire se yen hu de se Spirit of God no according to the book of Joel Okoti 2:28 no but not everyone is ready to dive into the spirit the way into effect relation with the Holy Spirit in tongues speaking not just say obi o man ho kwan so say okato say beto so ni pay comment ye de beto so ye next discussion no we say o say to so apostle we don ko when I say the go ba no say protest I don't know just apostle to protest kwa de me hu bida na me di any akosia sparkles attention TV eso enie ebusia me pa cho o hwe ye ma nkwa ho hwe ka chiro bi se o mbra no besia ni say yes nya de papa na ye fa so e de to bi afasa pa cho Easter no Emma Easter ni endi wo mumko di Easter ye pa cho o di adimji ma weni enna ho Emma wonko ye nyama bi aka say di Easter ko wo kwagu ye ko bi che ko hemfa so na o ku your life is precious to us attention TV for the ye do bi or draw attention TV enti de bia no they create awareness e de ma ya do for say wo je woni ana wo ye bi a wo ma woni enda ho na nyakopon so enka ho e na ne mpaye so abata kwa brabo ma me fast that say enkoma me executive producer at the part said he will produce me ma me did media bia de be so mo so that say bi so koma ko university said that there was so much ma me did media e de brabo friend no e was 054 830285 na mo twetwe enkomo emfa ye dia opesa oduma ejanka wona woni bie ene ekunafo bi as that say bi mo enkoma me CEO odifo emeka kosi entry say dan da otayechi e di bia de bia ha so oboye chidom empire mo sunsu ne ahabanye betwe e de ma o e ma ni na president
ciao. Last one, and comma me editor, me cameraman, me chito, said the piano. I said one editing the year, and your friend, and my own share. As that's all, and command. As like I said, so, and comma me guess said that in